Сас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естегава çalışам, қайырлы ақшамлар. Қырымда мөйселерінің бір қысымына açmaға азырланалар. Пандемия вақтында Қырым халықларының реабилитация етілуінің 6 yıllығын насыл етіп қайды тіле. Жанкойды коронавирусын күрешкен вақыт насыл сынырлар бар. Çok балалы анаға ярдым керек. Қырымның күчі халықларының бірлігінде Дарахмеджетте Devlet Milletler Ara Комитетінің тәшібісі еле бойле серлевалы сергі açıldı. Onun milli medeni muhtariyetleri ve cumhuriyet cemiyetlері vekillerinin resimleri yaraştırdı. Ekspozisiya Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in реабилитация hakkında emirinin 6 yıllığına bağışlandı. Mevzunu muhbirimiz devam etti. Живые люди, это не фотовыставка, это с нами все народы Крыма сейчас здесь присутствуют. Керіштен Ақярғажы, Вермени базардан Ялтағажы, Қырым халқарының парлақ чешітлігі бір фотосергеде тағзым етілген. Бұзи маневи фотожыларының әсерлерідір. Олардың қараманғары ise әдей адамлар олды. Они говорят нам, вот мы, наши семьи, наши родные, наши близкие, наш народ. И каждый из них рассказывает о культуре народа, передает такие исторические данные. Экспозицияда 70 фоторесім тақдим етілді. Олар Қырымда яшаған халқарының милли урбалары, әдетлері, снафлары ве тұрмышы ile таныш еті. Лейхада милли медени мұхтариетлерінің ве жумхуриет жемиетлерінің векилері іштирак еттілер. Олар арасында сайысы аз олған халқар да бар. В Республике Крым проживает большое количество народов и народностей. Сегодня мы можем с гордостью говорить о том, что все проживают у нас в добрососедстве. Республика Крым является территорией комфортного проживания, независимо от национальности человека. Сегодня мы стали свидетелями открытия замечательной выставки. Мир и согласие – это самый главный залог развития любой территории, любого государства. Экспозицияның темелі Қырымның күчік халқарының бірлігінде адғы фотоальбом олды. Бойле фикір құрушы шіркетлердің группасына айыт. Лейха Мининформ ве Госкомнат идариясының ярдымы или амелге кечірілді. Сергіні Русия президенті Владимир Путиннің Қырым халқары реабилитация етілу ақында чықарған әмірінің 6 yıllığına бағышладылар. Бұл весіға милли сиясетін темелі олды. Келініс мұйым басамақар ақында қатырғайық. Тарихи күн. 2017 senesi сентябрьнің бірінде талебелер огүнде 44-cü мектептің қапылары açıldı. Ona Rusiya Karamanı Alime Abdınanovanың adı berildi. Şimdi mektep regionun en yaxşı оқып müesseseleri sırasına kirmekte. Kırım Tatar tili ve edebiyatı esas dersler olarak hepsi sınıflarda öğrenili. 200'den ziyade başlangıç mektep talebesi bilingval usulda tahsil alalar. Внимание, минутная готовность. 15 sene Rusya'da birinci Kırım Tatar millet dep adlandırılgan telekanal yayınlap başladı. Mında gece kunduz en aktual haberler, ток-шоу, filmler, eğlence ve analitik programmalar gösterildi. Bir yıldan son Vatan Sedası adlı radyo çalışıp başladı. Şimdi radyo yarımadamızın 80%'ını kaplap ala. Bu ise Kırım'ın kurulayatkan Cuma Camisi. Yakın vakitte o yarımadamızın Müslüman ümmeti için merkez olacak. İsmail Gasprinski adına Media Merkez Kırım'da yaşagan halkların tillerinde 36 kitapını neşir etti. 6 milli medeni muhtariyet ve cemiyet teşkilatı grant yardımını elde etti. Ananevi medeniyetin saklanılması ve inkişafı, ruh cihetin kıymetli şeylerinin saklanıvığı, bu halklar dostluğu ealinin maksadı sayıla. Tek geçken sene Cumhuriyet'te 300'den ziyade etnomedeni tedbir geçirildi. Самое главное, что все мероприятия, которые в этом году мы запланировали, они так или иначе отображают работу Дома дружбы за 5 лет. В них принимают, это разноплановые мероприятия, в них принимают участие и национально-культурной автономии, и лучшие коллективы Крыма, и даже те, которые не были с нами 5 лет, но в этом году они заявили о себе. Реабилитирленген гражданlar için çeşit sahalarda bir sıra leyhalar amelge geçirildi. Onların arasında tahsil, energetik ve kommunal infrastrukturalarının, yollar ve mesken evlerinin kurulması oldu. И предоставление жилья, это оказание помощи на завершение, это компенсация расходов, направленных на подключение газа, воды, электросетям людей. Улучшается инфраструктура наших населенных пунктов, мест компактного проживания. Сегодня завершается и вводится эксплуатация линий электропередач, газификация, дороги с твердым покрытием.
строятся объекты социальной инфраструктуры. Христиан ве мусульман дини байрамлары Cumhuriyetimizin эпсі сакинлері үшін ресми шекілдері атқық күнлері олды. Cumhuriyet başı айтқаны кебі ярымадамыз дүнияның эпсі регионғары арасында милетлер ара ве конфессия ара мунасибетлері жейттен ән тынч ве кейфиетлілерден бірі сайла. Қырым бізім әвіміз ве біз Бұйық Русия хорантасының бір қысымыз сайыламыз. Мұнда үрмет ве ярдым принциплері әмиет ташы барышық ве мұабетлі кісе умыми дегерлігіміз ве қазанчымыздыр. Диляра Шевкет, Вайша Шулакова, Рамазан Аливапов, Асан Ибрагимов, Милет Ичун. Курман районында коронавируснен бала хасталанды. Бу акта Кырым юлбашчысы Сергей Аксенов оператив штабының топлашуында хабар етті. Оның сөзлеріне көре 11 яшлы сакинның анасыны енді боксқа қойдылар. Топлашуда да насыл мәселелер музакире етілген аққанда біздің левхамызда. Ялта ве Ахмеджи тамам bu şehirlerde sonki sutka devamında hastalar gayet edildi. Burası Moskvadan kayıtkan adam, ikincisi ise hastalık koranta azalarından yoktu. Hepsi hastalarını staционарға koydular. Yarımadada umumyen 46 koronavirus hastası var. Под наблюдением медицинским находится 1368 человек, а за последние сутки взято под наблюдение 11 человек и снято с наблюдения 298 человек. Итого нарастающим итогом 3801 человек сняты с наблюдения. На дому находится сегодня 1248 человек, в стационарах 73 человека. Kurman rayonunda ise hastalık 11 yaşlı balağa yoktu. Bundan evvel onun anası hastalanған еді. Ailenin yakınları şimdi evlerde самоизоляцияда bulunalar. Ребенок 11 лет, Красногвардейский район, из семейного очага, который уже был образован, соответственно. Значит, понятно, что все контакты там установлены, но там рисков, насколько я понимаю, дополнительных заражений нет, поскольку и мама уже была, то есть как бы помещена в бокс. Оператив штабның топлашуында Кырымларының дигер кескін меселелері де сесленdirildi. Hakimiyet юридик шахслар үшін мүлкиет ве нақлиет біргесінің эксілмеге қарар алды. При этом мы завтра еще раз обсуждаем меры поддержки бизнеса. Значит, уважаемые коллеги, принято вчера было решение нами согласовано по бизнесу непосредственно. Я уже с Минфином Российской Федерации вопрос согласовал. Значит, для предпринимателей в пострадавших отраслях принято решение для юридических лиц. Это в 2 раза уменьшение налога на имущество юридических лиц. Мы договорились на 50% сокращаем. И транспортный налог сокращаем на 50%. На второй квартал, на 3 месяца на период мы действуем. Санитар çereler toğlusının riayet etilmeli. Tek böyle alda işhanelер Mayıs ayında kenede çalışıp başlayacak. Hem de yanı hastalar gayet etölüvü eksilmek gerek. Все правила по работе предприятий, с какого срока должны, так сказать, открываются, в каком порядке. В том плане, что мы договорились о том, что будет подписано типа уведомительного порядка. Мы с Натальей Александровной вчера общались, сегодня еще с прокуратурой переговорю. В том плане, что есть запрещение сегодня на проведение внеплановых проверок предприятий. Тем не менее, если предприятие готово открыться, то есть должны писать, что согласно на проведение внеплановых проверок. Yarımadada misafirleri için de mahsus malumat bu günden diğer regionlardan kelgenleri teşkiri başlayacaklar. Bu yüksek derecede hazırlık nizamı başlanған berli Kırım'a kelgenlerinin hepsine ait. Bu iş hakkındaki hesabat Erkun operativ штабның toplaşuında seslendirilecek. Elmas Ablakimova, Diana Bekmambetova, Millet için. Naqliyet bağı keyne canlandırıldı. Ahmedjet'te Salgır Озенінден keçkin kopur açıldı. Endi demir yol vokzalına yakın yerde hareket episi tarafqa açıq. Bu yerden bizim muhbirlerimiz tarif eteler. Ne bayram, ne de rahatlık günleri Gagarina sokağında kopur kurucuları için böyle grafik endi alışqılı olup kaldı. Bir smenada 10 adam çalışa. Bugün bu işin neticesini көреміз. Gece obyektde arabalar katnavı açıldı. İşler bugün de toxtamay. Kopur tüpünde işçiler Ozen içini temizleyler. Bu yerde çoyun koralar olacak. Сейчас просто порядочек, люди наведут, приедут пару бригад, там сделают отделку, порядки, и все вообще. Он засветится новой красотой. Bu obyekt 2019 senenin dekabr ayında tamir etilip başlagan edi. Demontaj ketişatında eski balkalar bir şeyge yaramağını anıqlagan edi. После этого были заказаны балки в количестве 28 штук, на которые тоже пришлось долго ждать их изготовления. Это порядка 2,5 месяцев изготавливали балки. Yani balkalar yasalıvı, asfalt teşölüvü, beton tegizlenüvü. İşlerinin ekseri kısmı becerildi. Tış hizmetçinin işinde endi hem de piyadeler hem de aydavcılar kıymet kestiler.
Пробок гораздо меньше станет, прежде всего, на улице Толстого, которая, в общем-то, выступала дублирующей улицы, потому что иначе с вокзала на Московское кольцо попасть было очень тяжело. Уже пробок не будет таких, конечно, рады. Уже ждали этого момента очень долго. Обычно часто передвигаетесь вот именно по этому Ну, мне часто было на Москву надо было двигаться, да, приходилось ездить по Толстого, стоять в больших пробках. Слава богу, что хоть теперь в объезд не будем ездить. Бойнын сонуна жетіш қызметші қалдырылмаға асфальт төшейджеклер. Yol sızıklarını çizecek ve beton koralarını тіклейджек. Эльмаса Блакимова, Диана Бекмамбетова, Виталий Голубев. Миллет үшін. Бутын дүния пандемия дарқалануынен ось көрешіні девам еті. Қырымда әнді бір айдан берлі самоизоляция режимінде ешай. Жүмкүриетнің шимали тарафы онан насыл риайет еткен ақында бізді мұхбірлеріміз тариф етежеклер. 36,1. Жанкой шер мемориетінде иш-күні мечбүри процедуралардан башлана. Бойлерінің дезинфекциясы весі жақ өлчірілуідір. Карантин шарайтында хадимлер бір керелік холчықлар ве маскалар кейіп чықалар. На сегодняшний день температура вся соответствует нормам. С повышенной температурой никого пока у нас нету, такого ничего нет. Кроме всего, мы еще каждые 2 часа обрабатываем наше здание. Проходит полностью везде обработка. Везде стоит у нас специальные средства для обработки рук. 50 сейде адам evden çalışa, халған хадимлері севелке кібі çalışалар. Олардың арасында иктисади инкишав бойынша бөлікнің ребері Вера Кириченко да бар. Мында 30 жылдан зияде ел башчылық ете, ама шымдылік максималь дәрежеде өзіну вирустан хорчаламаға тырыша. Все наши работники работают в масочках. Ну, не все, правда, в перчатках, но не всегда они здесь нужны. Мы обрабатываем это постоянно руки. Но если мы выходим на рейды какие-то, обязательно маска, перчатки, все как положено. Шернің меркези соқақлары бош, машиналар аз, хавиханелер, ресторанлар ве чоқызы түкенлар қапалы. Бөле тынчылықны тосат сес янғараталыларының давышы боза. Олар сәкенлеріне evде қалмаға ве жемат топланған ерлерде бар мамаға чағыралар. Ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. Доставляя продукты пожилым родственникам, не заходите в дом. Шернің en çok insan топланған ері автостанция. O da şimdi karantinde. Onun ögündeki oturğışta tek bir yolcu var. O da insulin almak için köyünden çıkan. Hem de evine kaytmağa tırışa. Вот приехал с утра на поезде на Армянск, Феодосия. И все, и теперь вот это надо сидеть везде, в надежде, что в 8 или же на 5 часов поедешь, или же тогда ждать придется 8 часов. Жанкой шайрине тек электричканен бармаға мүмкін. Олар саба ве ақшам қатнай. Пандемия себебінден әрекет жедвеледі денішті. Чоқ рейслерді алып ташладылар, башқаларны есе қысқарттылар. Принято было решение: в 15 часов от здания Центральной районной больницы выделяется специальный автобус, который перевозит только медицинских работников. Шерде осишіні тек кой қожалық базары тоқтатмай. Мұнда қорчаланув юксек севейді, чүнке иш чоқ адамнен алып барыла. Меняем через каждые 2 часа, протираем ручкой обязательно. В этих есть антисептики тоже, руки моем постоянно, масочки тоже меняем. Шерде эпысы дини объектлер қапалды. Эркес оси бадетіні evde қыла. Жанкой жемесінде атты құрыжы ішлері тоқтатылды. Camide bir türlü iş alıp barmayımız. Bütün remont işleri toxtatıldı. Мемориетте білдіргеніне көре шерде да хаста жоқ. Ама коронавирус кергінлігі бар. Шу себептен ерлі сәкенлерді самоизоляция режиміне реайет әтмеге чағыралар. София Шукурова, Султан Еситакаева, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Алуштада озыны коронавирусқа қаршы бөлікнің хадимы деп сайған энтузиастыны тоқтаттылар. О озының арабысына бұл эпидемияға қаршы күрешчі деген чеші кәғытлар япыштырған. Сонра оларны оселлерінен көчірмеге мечбур олды. Devlet автоинспекциясының хадимлері мемори құқық бозывы мадделері бойынша уч протокол тыздылер. В ходе проверки с помощью специальных приборов было установлено, что на автомобиле установлены тонированные стекла, светопропускание которых не соответствует техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств. Помимо этого, у 23-летнего водителя отсутствовал полис ОСАГО. Ялтада чөплік контейнерлеріні темізлеген араба ішіні башлады бұйыш 10 күнде бір кере кечірілежек. Масус машина юк машинасына аңдыра. Шымды шер мемориеті оны кираға алып çalıştıra. Илеріде есе регион үшін бойле машинаны сатын алмақ ниеті бар.
Это будет на постоянной основе работа этого транспорта. Это одно из направлений выполнения требований содержания городского хозяйства. Ахмеджетте ярықлық бойынша ишлер алып барыла. Бу субхи весь Севастопольская сухақларыдыр. Шерде горсовет муссесінің хадимлері ескі тәртибатны яны ихтисад етіде лампаларға дыныштырелер. Электриклер күн чалышалар. Ахмеджетте ярықлату системасы яныланулуына малие шер вежімхри бюджеттен айрылды. Ахмеджетте мескен evlerinin қыздырылығы ярын тоқтатылacak. Bu haqta paytaxtın memuriyetinde haber ettiler. Tahsil ve sağlık saqlaf müesseselerinde sıcak yetkizilivi sabah saat 8'de kesilecek. Hatırlatamız, keçken barde kızdıruf mevsimi aprelin 26'sında toxtatılgan edi. 11.000 rublege 5 adam bir ay yaşap olur mu? Anastasiya Asanova 4 balasını yalnız ozu ostırı. Fevral ayında onlarının evi yandı. Tamir etmek için paraları yok. Zornen aş suğa yetiştireler. Koranta bala tazminatına kun köre. Bugün onlarga Mahsulatnen Divar adlı yaşlar teşkilatı yardım etti. Keleri az olgan korantaga da nasıl yardım kerek? Bunu Elmas Ablakimova bile. Мама на перине, а мы на диване спим. Тарашлық олса да, коранта даянып яшай бір диванда 4 бала ятып туралыр. Яғындан сон чоқ балалы Асановлар айлесі янған одалар ішінде яшамаға мечбурлар. Янгын bu одадан башланды. Кондиционер туташты, алев ода içinde тез дарқалды. Башқа одаға кечті ве ярым сат içinde бутун евны сарып алды. Бу сене февральның 4-інде евнын сакенлері сақ алғаны мужизе олды. Бутун техника ве урбалар янды, гүнілілер ярдым еттілер. 4 детей очень сложно, честно сказать. Восстанавливать я не представляю, как. Я вот на детский купила, там, вот видите, пол потолка поклеила, комнату обоев поклеила. Ну, что смогла. Бұйық бала Алина Верешат мектеп тәлебелері. Пандемия себебінден башқа балалар кібі дистанцион оқуға кечірділер. Ама Асановларда білгі алма имканылары yok. Техники дома нету, компьютер, интернета у нас нету. Не на чем выполнять домашнее задание. Учителя мне звонят, почему я отсутствую на уроках и не делаю домашнее задание. Bu ise Koranta'nın en kencesi adı Тимур, o da 3 yaşını doldurmadı. Это вот его игрушка. En küçük balaға alınған tazminat paralarga butun aile, yani 5 adam kun köre. Bu ise 11.000 ruble. Korantaga Divar adlı yaşlar teşkilatı yaşaytmalarının yardım etti. Maliyevi destek göstermege de niyetleri var. Это уже по счету где-то 17-я семья, в которой мы приехали. Сделаем пост, видеоролик, в котором мы попросим людей, которые активно нам помогают, отозваться и на этот зов помощи, скажем так, и иншаллах в наших планах помочь не только продуктами и деньгами тоже. Асановлар ailesine bir-birimiz yardım ete bilemiz. Keliniz böyle ağır vaziyette yardım kolumuzni uzatayıq. Elmas Ablakimova, Ramazan Alivapov, Millet için. Bugungi bu yapısı haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.